omukushaba okwo kwaba kwebembirwa abakazi abarikwegitira omu kigombe kirukutoya emicwe n'emitwarize ya Maria Magdalene kya Christian Women Fellowship kwabanza n'abakazi abatahibwa okuteera endahiro. Nikutasa kwa memba oshuna chawa chomu tugoa kazi bakustayo omwezi wa nkole muzi yatateitwe ne mwana ne mwekwera yatekaterecheho obotekatechere ngwiwa okone Yesu kwakunda hona Yesu kulichiwo abafire bamanya abakuzire nabo bamanya abakutsikira omusimo bamanya ogwo abagurwa omurundi gw'okubanza omu buriisa obw'okutaasya abakazi omu kibiina eki kandi ababasha bw'okuba ekyokureeberaho kirungi abandi hamwe n'okuba abacureezi. abahereza bamukama nimwe mwatenda kureki icyo mwayemerera abo mwishi mukaraba musharaba kuriya bakabataasya ebizooba mutakakakara Yesu amusharaba muna mwata mukureki muzekushurwa nicyo ntanabakire tumandaze kakuzara bagira ngo abamandaze tubabura mu kandi umwana bashomerwa ebitwine kuratira mukaga na nebyo tunguka birumu mwenye yo kutandukana n'entunguka abatahirwa n'abatatahirwa ngira ngo tuteko project y'ebutuzi buri muntu ahinga umusuru gw'umukaye ariyo hemboga kandi agakaronde mu kikuba omwishengerokazi w'orurembo rwa Mbarara twasa rwitabwaho ko abari omugenyi mukuru yabashaba okwejumbira omu bintu ebirikurugamu entaasya hamwe n'okurwanisa obutabanguko omu maka gaabo ahabwo kuba ekyamazima amaka kugakutabanguka hagendera mu byingi entunguke garuka hansi abana bayayana endwara zitahira mwaho mweno shange kayona etatebekana etagira busingi buri mwaka bikiriza Kristo nibakuze kireki n'ekigendererwa cyo kwijuka ebikorwa bya Maria Magdalena na munongo kuburira enjiri hamwe n'embabazi z'oburenje ahabwa TV West ndi Era Akiza.